Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV. Kufresh kaka. Poa. Umeze neza? Ndashima kabisa. Kuyandi amamiliyoni kuyandi ndibivuge munsi atari munsi miliyoni 80 kuri Sadbi na Crown Royal wiyumva gute brother? Arenze 80 kuko ibikorwa tuzokora birarenze ayo mafaranga birenze ni miliyoni 200 cyangwa 300 ni kibazo cy'umwanya gusa cyo kumenya ati umwanya ni kutubwira. Ego Sadbi benshi ngerageje kuraba abaserukiye Crown Royal bashobora kuvuga ati Sadbi tugiye kumuza n'abandi baririmbyi batandukanye. Ndifuza ko ndetse ukigiye mu mizi mbega ni management cyashije gutora Sadbi cyangwa je gutora Empire Avenue yose kayiterurira rimwe au fait ni Sadbi ari muri Crown urumva ni Empire Avenue ifise partnership na Crown novuga ku buryo bwa partnership ariko ni inzira imwe niko bimeze ariko ni Sadbi ari brand ambassador wa Crown. Sadbi ari brand ambassador wa Crown rero afise ukuntu yo bikora n'abaririmbyi be bagashikirwa n'ahandi ariko no kumenyesha yuko vuba Bentura raba brand ambassador w'ikinyobwa runaka muri Crown Royal nyene ahandi be nice nawe aserukira irindi shira hamwe vuba cyane indwi 3-4 vuba cyane tuzoba kuri ico kintu uvuze cha Empire nyene cha Empire Avenue na Crown Royal ndagifatanije cyose hamwe nagerageje kurikana bavuze ati ni Sadbi yaserukira Empire Avenue ariko ntibavuze ko ari Sadbi wenyene mbega ni Empire Avenue yose abavuze Empire Avenue ni nkuko ijya ejo ahari abaririmbyi bari ba Empire bari ko barasinya brand ambassador kuri A+ Fitness ucivyumva ni ukuvuga yuko ariyo collaboration runaka ishobora kuba don't worry ariko now ni Sadbi nka brand ambassador Sadbi wo muri Empire nka brand ambassador wa Crown amamiliyoni menshi ku modoka itagiye itaravugwa izina ndetse na marke twitege iki brother je modoka yanje ngiye kuyisiga iyo nakundaga birambabaje cyane cyane ariko birandyoheye cyane no munsi kuba habaye umuntu avuga ati Sadbi ngoma ndagoye pouvoir boss wanje yambwiye ati naragiye kumuraba umunsi ndagenda yumva izina ryanje ari izina rikomeye cyane ndashika ari hanze nshika n'umuduga wanje abona ndasohotse mu muduga araraba umuduga wanje ati Sadbi sasa wenje naenda kwa igari ndamubwira ni ego ni njeo ati iyo moduga ugatangura gukorera Crown sishaka gusubira kuyibona urumva ni umuntu azi agaciro kanje branding yanje Sadbi ikibazo cyo cyanyuma kuma miliyoni menshi utashoboye kuvuga udashoboye gushira habona ariko ngerageje kuvuga wadushize hagati miliyoni 80 zirenga udoze kuvuga ariko ari baririmbyi bakiri munsi brother ari miliyoni arandi baririmbyi bakiri munsi mugemwe baririmbyi bakuze mudashimye gushira habona amasezerano amafaranga mwamwije mu mashiramwe yabasinje ama contrat mbega wa muririmbyi muto nawe bizava twabivuze byinshi twavuze duti ni bazokora ibi naje ndabakorera ibi ari kintu mutumvise byavuzwe mumenye ati Sadbi yasa amafaranga en liquide ahubwo yashatse ko bashigikira ibikorwa vyiwe kugira ngo muziki w'Uburundi utere imbere Sadbi haito vitu gushimira brother itukio la leo ni kitu ambalo litamfanya labda Sadbi value yake kuongezeka na tegemea kwamba mtu akumuomba collab Sadbi atamchaji pesa zaidi na zaidi kwa sababu jina tena imepanda ama itakuwa ni kama kawaida tu kama zamani. Nadhani kwamba kila kitu ni thamani na hadhi ya Sadbi itakapopanda na thamani yake itakapopanda basi na bei ya collabos ushirikiano wote itakuwa ni pesa. Brand ambassadors deal itakuwa ni pesa sawa na investment ya ambao imewekezwa. Nice. Moja ndani ya wasanii wa East Africa kuna baadhi ya wengine sana ambao wanatamani collab na Sadbi. Lakini navyozungumza hivyo, bei ya Sadbi kwa collab kupanda ni kutokana na hapa Burundi wala ni East Africa nzima? Bei kupanda Sadbi ni kutokana na jinsi na brands na jinsi na kazi anazozifanya huko East Africa au West Africa au Central Africa na ndo itaruhusu
also mimi kujua stand ya bei ya kufanya collab au kazi yoyote itakuwa vipi. Yani ni how naweza nikajibrand, how nitakuwa nimeinvest vile vile. Sadbi warangije waciye mu management mesha gyatandukanye. Ni ikihe kintu mu kurangiza twogenda twizeye kuri Sadbi cyangwa ugenda wijeje abarundi n'abarundi kazi bariko badukurikirana mu ntumbero yo kubona ko winjiye ahantu heza ugiye gukora ibintu vyiza? Nakoranye n'ama management menshi cyane kandi bamwe twakorana neza abandi ntitwakoranye neza, ariko reka ndabibira akabanga ko cyari kibazo cy'uburyo aho tutakoranye amafaranga. How you invest in me, umekuja tukuza sura au umekuja tusaidizane? Music ni business, sio kuja kuuza sura utake mademo niseme ngoma nifanye nini. Mimi ndo manager wa Sadbi, wakati hauwezi kuinvest kwangu hata milioni 30. Sawa, siku za kwanza nasema tufanye partnership, naweza nikasema tufanye, unanisaidia kitu, lakini tunafika nafasi nyingine tunahitaji kwenda mbele zaidi. Yes. Unashindwa na mimi nashindwa, tunakaa unakwenda unafanya zako na mimi nafanya vyangu. Moja na kitu ambacho kimenitambulisha Sadbi kutoka nchi jirani ya Tanzania. Sadbi amekwenda kule kama kujifunza muziki na kujua game lake ataliongoza vipi, na kwa sasa tutegemea kwamba Sadbi ataendelea kutoka aliyakuwa juu marketing business yake ya music inaenda wapi na inaelekea wapi. Yeah, kwa sasa marketing plan ya music wangu huko East Africa I don't see, kwa sababu ningekuwa na visa hapa ningekuwa nimeshatoa hata nyingine nyimbo nishafanya nini, lakini naona kwamba hapa sina umuhimu wa kufanya kazi yoyote. Marketing plan yangu iko poa, maana yake ni ku expand West African music na Central African music, kwa sababu mimi ni mwanamuziki wa East African music. Ndiyo sina value nyumbani kwangu kwa sababu Warundi wakunipa value. Makampuni kama hizi hazikumpa Fariaz value. Makampuni kama hizi hazikumpa Kidumu value. Sasa mimi napigana ili zinipe value. Nikipata value, basi watoto wengine wako nyuma yangu watapata value miaka ijayo. Vibes zako ni moja ndani ya vitu ambavyo wanakubali sana. Sadbi DFTV gushimira. Amen. Inatije sana. Katubashimire mwa bakunzi ba DFTV mwadukurikiranye kuva mu ntango kugera hano dusozere. Mwumvise Sadbi byinshi avuze, yari Sadbi hamwe na Crown Royal, amasezerano agiye kumera fresh. Mwumvise ibintu byinshi bagiye gukorera Sadbi na Sadbi yagiye gukorera ino shira hamwe, ibintu bizobandanya bigenda fresh. Ndetse none abibusa ko ina DFTV sanziri kumwe na Crown Royal, no munsi turose umugenzi Sadbi, ibintu bigiye kumera fresh. Dusubire mu biganiro bikurikira kuri microphone ya Ntare Clovis, inyuma ya kamera yari Oli King. Ciao ciao. DFTV. Tunda juhudi.